Mapan lamdagi chalairokpa 𝗠𝗚 company asina Manipurda sumiyoi kayabu namthak tawduna sel kaya khomgatuna leire 𝗠𝗚 ta miyamna thazaba thambiganu amadi Manipurda 𝗠𝗚 ki asoba thodang loriba miyoising athubada miyamna namthak tawba Miyamda namthak tawba tokpiyu haina Manipur 𝗠𝗚 Fraud Victims Welfare Association gi makedigi fongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada Manipur 𝗠𝗚 Fraud Victims Welfare Association ki Secretary 𝗪𝗵𝗪𝗪 na hai fraud company asi Manipur da sadoktuna senyam khomgatpada 𝗪𝗪𝗖 𝗀𝗵𝗂𝗂 ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯂꯦꯜ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤ 𝗠𝗚 ꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯞꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯊꯨꯞꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯇꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯝꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯤꯡꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 30 ꯔꯣꯝꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ FIR ꯆꯟꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯝꯊꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯡꯗ ꯊꯨꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ One man refund window si tawna hona madan moina legal document ni haina sign su mayam to min legal Supreme Court ki legal ni aduga advocate yarga tawbani haina so koi dum tawe adu sigi oiba koi proof so dum leije koi dum so dawjage adu sigi moi se tawdo si moina first party second party haina leigedani first party sina akoi odini second party sina moi oigedoni adubu hairiba legal papers da yawgodu si only for the safeguard of first party si katane ba second party si kaiyuma first party na second party se namthak tawbi gi ba taragati hairiba paisa lawri paisa se kamaina hantokadagi haiba simedi moi pandeba ngasi bawda world ki history da legal document ama sign dawna matamda side ani ki sign dawna matam side ama ki safeguard ki damakta tawba legal document singa si bawda leiramni haiba su thajade ado khoi mangna so bawda dum thengna basu thengna jri mayam su dum thengna biramoi haina dum khanje